ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Manazaretha ngithunyiwe phakathi wenu inkosi enkulu yasePhakameni ba ngenza inkonzo. Ngiyacela ke kuManazaretha uba angenzisa inkonzo ngoba umthwalo engibhekene nawo angikwazi ukuthwala ngedwa. Lo mthwalo umthwalo omkhulu kakhulu udinga abelekeleli. Njengoba ngithunyiwe nginovalo. Yawube sengathi umuntu othunyiwe angenza akuthunyiweyo. Angaphambani nomthumile. Ukuthunywa ikhona kuyindaba enkulu. Emhlabeni futhi ukuthunywa kuyaleqhathizwe nxa othunyiwe engashongo akuthunyiwe. Ngiyacela enkosini yasezulwini ba ingipha amazwi afanele inkonzo yesabatha namazwi afanele aManazaretha. Ngakhuluma inkosi yamakhosi okuphambene naManazaretha. Njoba ngithe nginovalo Manazaretha olunye uvalo ngokwesaba ubaba wami ongizalayo ongakaza phambane noShembe. Wazi wahamba kulelizwe. Nami bengisifisa leso sibusiso sokungaphambani noShembe. Nkosi yami ngelithemba lami lanakho sengiguqe phambi kwakho nawuzake wimtyanami nami Yetimba Tembangyo Yelisangi Ungazibheki Yizono zami Uzage imtyanami Ramingu Yuwamuge Isha Yetemba Tembangyo Elisa Lawucela udlula encwadini kaIsaya 33 ivesi lokuqala. Afunde umfowethu onenhlanhla ukuthi asheshe afike kuyo. Ivesini lokuqala Isaya 33 ivesi wena ophangayo ithi incwadi kuwena ophangayo ungaphangiwe wena ube ungaphangiwe wena okhohlisayo bengakukhohlisile wena
wena okhohlisayo ungakhohlisiwe wena. lapho usugcina ukuphanga uyakuphangwa nawe. Uma usuqedile ukuphanga abantu uyawuphangwa nawe. Nalapho usugcina ukukhohlisa bayukhohlisa wena. Ngibekela ke isithupha la. Uma usuqedile ukukhohlisa bayubamba labo bantu bakhohlisayo bakukhohlise nawe. Awungiqale lapho ubuqale khona. Wo kuwena ophangayo Ungaphangiwe. ube ungaphangiwe wena. Okhohlisayo. Wena okhohlisayo Engakhohlisile wena. ungakhohlisiwe wena. Lapho usugcina ukuphanga bayukuphanga nawe. Nalapho usugcina ukukhohlisa bayukhohlisa wena. Jehova. Ngiyabonga ba. Lapha maNazaretha enkonzweni yobuNazaretha kulikhuni satshe sisendaweni elikhuni kakhulu. Ingathi uNkulunkulu esimphambi kwakhe angasisiza asinike amandla okuzabalaza ngoba loluhambe sikulo umzabalazo. Umuntu ongenaso isibindi uyafeyila kulolu hambo. Umuntu ongabekezeli uyafeyila kulolu hambo. uShembeke ukhonela kugada thina. Kunesidingo ukuba khona kwaShembe, amakholo akhona onke emhlabeni lana khona inkonzo. Angizazi kahle ukuthi zenza kanjani ikuphi ezimi ngakho, kodwa la eNazaretheni simi thina ngokubambelela kuShembe. Uma uShembe engekho asikho. Ayikho into esingayenza nxa uShembe engekho. Akwenzeki lutho futhi uma uShembe engekho. Akulungi lutho ukwenza ngaphandle kukaShembe. Manje ke yikho ke kubunqansa omkhulu ebandleni lamaNazaretha ukuba isikhonzi sakhona ngoba kudinga ulondoloze lezi zinto emqondweni wakho uyinakisise. Ingathi kule nkonzo uNkulunkulu angasipha inkonzo yokulalela. Umuntu ongalaleli unobungozi obukhulu ngoba uthatha isinqumo esibhimbayo esiphambana nezinqumo. Umuntu ongalaleli lo futhi umuntu ongazilutho unobungozi. Uyayathi uyazi ingozi kuye akazazi ukuthi akazi. Ngiyachasisisa lokho ngoba izinto ezinkulu lezi ezilimaza abantu nevamisa ukuhlupha emhlabeni, nevamisa ukuhlupha kubantu abaphethwe. Ingathi umuntu ophethwe anganaka lezi zinto lezi engikhuluma ngazo. Ukwazi afuneki wazi ukuthi ngiyazi ngoba awazi ukuthi kawazi. Umuntu ongalaleli akezwanga lutho futhi akazi lutho. Kulula lo muntu edusa abantu ngoba akezwanga lutho, akushongo lutho kuye. Uma ngithi uNkulunkulu asisiza sinike inkonzo yokulalela, inkonzo yokulalela ikwenza ube nonembeza ukuthi izolo bekuthiwe. Lendawana ukuthi izolo bekuthiwe ubaba ubethe, ubaba wayethe.
singamadodana bese siyakhumbuzana makhona odusa abani mfowethu ubaba kodwa lapha ekhaya wayethele uzomshaya unembeza lo umfowenu uma eduka uma ubaba ambona ngamehlo wemuzwa uyabona ke lapha ekhaya eNazaretheni ngihlakaniphe kahle mina ngakhonza inkosi ngokupheleleyo ubunandi bami inkosi ilanga ubaba esuka nenkolo kumqali wendlela ngase ngizwa ubunandi enkosini ilanga ngaphelela ubaba ngibobezo baba bekhala inyembezi wi bekhumbula indaba yomqalo wendlela uma bekhuluma zehle impela inyembezi hayi umfanekiso zehle wi leyo mizwa yawo baba yangena kithi yenkosi ilanga yabona ke isenkosini ilanga inkosi inyanga izulu senkosini uthingo lwenkosazana siqu sesine lesi esikuso kodwa ebukhosini basekuphame isiqu sesihlanu amen lezi indaba esizilalele kulamakhosi zinkulu kakhulu yizona okumele silwe sizabalaze singavumi nazo uba sizephucwe ngabanye abantu noma basedusa abanye abantu ikhona kholwa kwethu lokho okukhulu uma singehlulwa yikho ukukulondoloza ayikho into esiyikholwayo asiwazi nomsebenzi esiwenzayo futhi kungcono ukuzondwa ngabantu bonke uma kuleli iqiniso owalizwa likhulunywa yilamakhosi engikhuluma ngawo ithi inkosi eshintsha ibhantshi izolo uthingo lwenkosazana ikhona inkosi ezayo niyoyikhotha imbenge yomile ungathola ukuthi njalo sebembalwa kakhulu nje abakhumbule ingakho ngicela ngithi uNkulunkulu esimphambi wakhe akasize asinike inkonzo yokulalela umnandi umuntu olalela ngoba unikhumbuza into eyenzeka emashumini amane eminyaka athi lowo kwathiwa ngihlushwa izinto nje ebuye ifika zingihluphe lapha zingiyaluzise njengoba ngiguqe lapha bese ungathi ngiyayaluza kunezinto ebuye zingihluphe lapha ezingiphazamisayo la emehlweni makufika ke lezo zinto zikwenza ungakwazi ukukhuluma kahle bese ungathi umuntu nje ongazi ukuthi wenzani lapha ekhaya eNazaretha singabantwana bezwi amen ivangeli futhi lele sikulona lobuNazaretha lingelezwi ngingumfana noma sesibadadlana khona sibona ngezwi livele mafini liza lezithuthi kuhlatshelwa lapha ekhaya izwi uma sike sasuka ezwini siyobe sesiphelile eNazaretheni siyobe singasasekho enkolweni thina siloni ibutho lokuthathwa nje kuvivwe ngalo izimpi ezingekho emthethweni asilona lelo butho enjalo siyibutho lasezulwini kufuneka siyiqhenye ukuthi thina siyibutho ungakhathali ukuthi bangaki noma nibathathu ngana abafana abathathu bake baba yibutho lasezulwini balwa kwaze kwaphakade belwela iqiniso bathi labafana cha ungasabisi mubike umuntu osatshiswayo mubu umuntu obhavuzela amadolo nxa kuqhamuka lo moya sevevezela umuntu uqhamuke nemoya sevevezela bavevezeliswa yini abantu yini kuvevezela abantu kuze kuvevezele ngisho abefundisi ingani iBhayibheli ithi nyawuzondwa izwe lonke befundisi kodwa umfundisi awufunde nakho sengafika kuleyo lokho awuyifunde uMathewu 10 uMathewu 10
qala ngoba sengize ngafika khona bengingazithi ngizawufinyelela kule funda nje Mateyu 10 evesini ngithi elilodwa lapho ubuwelele ngaphesheya lapha ku22 funda ba wabiza abafundi abayishumi nambili wabiza bekuyasala wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika amandla liqale phezulu wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili wabanika amandla okube bakhiphe omoya babe ngiyabonga hamba ku22 niyakuzondo uthi kubo bafundisi sengininika amandla ukuba nikhiphe omoya babi nokugula konke kwabantu kodwa niyawuzondwa yizwe lonke ngabantu bonke ngenxa yegama lami ngenzathi kuthini ngenxa yegama lami kodwa oqina kuze bese kuphelenya ukusindisa kodwa ibambeke kodwa umfundisi uyaqina kuze kube akakhulumi ngenqwaba Manazaletha eBhayibhelini kuphambene nento ekhulunywa ngabantu lapha akakhulumi ngenqwaba uthi oyedwa umfundisi oyoma eqinisweni lowo ngiyawuma naye abesihlukanisa lapha evangelini amaviyo lana semhlabeni namabutho asezulwini nokuba zikhonzi kaNkulunkulu nendlela nje evangeli uqobo lwalo ngibona ukuthi lapha sesishiwe into eyodwa abantu abaningi abakhona abasafuni ukuya eBhayibhelini baqeqesheke ngokweBhayibheli uyingozi umuntu ongaqeqeshiwe ngokwevangeli owazi ukuthi nje angakhuza nebutho elithize lapha nje ahoyize kodwa lelo butho lihambe lifaka ingubo emhlophe kanti yibutho manje osokuyibutho lasemhlabeni lapha incwadi esivuna ngayo lapha ithi kuwena ophangayo ungaphangiwe wena ukhohlisa abantu kodwa ungakhohlisiwe wena nxa usubaqedile ukubalutha laba bantu iqiniso sebelibona bawubamba wena bethi waganga ngathi isikhathi eside namhla sibamba wena isho njalo John 14:12 Yelizwi lenkosi yeselifikile laphi ngaphezu kwethu yelizwi ilizwi lenkosi elifikile phezu kwethu nathi masilamuke lamukelekene yaye ngazemhlophe bungane bebangane ngale lezo zikha yizikhama ujewo inkosi yethi aziletha phezu kwethu senithini weba yebantu ngale lezozi izibusiswa esinazo
esinazo thina kanye nabatwa. Funda ba. Ngiqinisile ngithi kini. Ngiqinisile ngithi kini. Okholwa yimi. Imisebenzi engiyenzayo. Lemisebenzi engiyenzayo. Oyenza. Nemikhulu kunalena uyakuyenza. Ukuba ngiyakubaba. Ungiphangisile. Awuqale phezulu. Ngiqinisile. Ngithi kini. Okholwa yimi. Imisebenzi le emkhulu engiyenzayo. Nemkhulu uyoyenza. Ngokuba ngiyakubaba. Lokhu elikucela ngegama lami. Ngokwenza. Ukubuyisa adunyiswe ngendodana. Uma nicela utho ngegama lami ngiyolwenza. Uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Ngiyawucela kubaba aniphe omunye umthokozisi ahlale nani kuze kube phakade. Ayi wokuba ahlale nani lo mthokozisi kuze kube ngunaphakade. Amen. Ngisho umoya weqiniso. Elingamemukele izwe. Ngokuba lingamboni. Lingamazi. Kodwa nina niyamazi. Ngokuba ehlala nani. Woba phakathi kwenu. Angeke ngishiye izinkedama. Ngize kini. Hamba. Kusesikhashana. Izwe lingabi lisangibona. Kodwa niyangibona nina. Lokhu ngiphila niyakuphila nani. Ngalelo suku niyakwazi ukuba ngikubaba nani nikini nami ngikini. Amen. Isithembiso lesesikhulu. Isithembiso esikhulu okumele amaNazaretha nabo bonke abantu abasivakashelayo nxa befika phakathi kwethu basibona ukuthi nampa abantwana abalalela ukuthi bekuthiweni izolo. Iyeza inkosi, ikhona inkosi ezayo, imbenyezelwa nje ilanga libalela impela thala lemini kwangahlwile ngangikhona. Iyeza inkosi phakathi kwenu nizoyikhotha imbenge yomile. Ngoba nina seningeyise kakhulu. Ithi inkosi uJesu lena. Mina sengihamba, ngizohamba, ngife ngicele kubaba aniphe omunye umthokozisi obeyohlala phakathi kwenu kuze kube ngunaphakade nobe nihlala naye futhi niyokwazi. Kukhona indawo engibona ukuthi siyayishiya angiyazi. Kukhona lapha awubukabuke khona lapha. Kukhona lapha kuthi khona nezwi engikhuluma ngalo akulone lami ngelika baba. Akukho lapha kule ncwadi leyo. Ngabe kuncothulwe yini? Nezwi ake ube uphumputha uma usukutholile uvela ukufunde. Nezwi ngifuna lento ukubani siyikhulume thelali ingene kubantu lento ukuthi ithi inkosi uJesu nezwi lele ngikhuluma ngalo akulona mina lami. Nina lokhu nibuka inkosi uJesu izwe ngikhuluma ngalo mina ngelika baba ongithumileyo. Benzani abantu? AmaNazaretha azovuma ukuthi siduke mina ilanga libalele. Ongangithandiyo kagcini amazwi akho. Ongangithandiyo kawagcini amazwi ama ubambe lo ndawo.
ongangithandi umuntu nombona impawu zibekiwe eBhayibhelini. Yikho ngithi mina abantu abeyame eBhayibhelini ngoba into engibonti lahla abantu abaningi befundisi bami la inye one. Uyabona uma uhamba ivangeli iBhayibheli ungaliphethe ngesandla ukho vele. Umuntu ongekho. Ushembe efika lapha ezokhuluma nobaba waphatha iBhayibheli, walifaka lapha iTestament la. Wafunda lona ambuza amabandla athi ufuna lapha wathi umqalwendela vulani la. Bavula bamesaba bathi ayiqinisile kulotshwe inkosi uJesu Nikodima yambamba. Hawu bakithi benzana abantu. Ivangeli lisala lapha ngisho izingane zethu kayifunda ivangeli kungafukuzwa nje kuyihawu nginazaletha mina ondlala isicephu sibhekisele khona abakithi khona siyohlala sizofuna ukuhlala nabakithi lapha basukeleni leni emakhaya abo manje. Kwazovuvuzwa enye into esontweni manje engekho hlotshweni lokuzana lo Nazaretha ngenye into. Hayi nkosana ondlala isicephu esithi usibhekisele yahlala indoda isicephu lesivundile njengesawo mama la ebandeni. Kuvela philo ngoba leli banda linomnikazi walo wafi kwabeka imithetho ayazi yaphambana nabantu bakwaZulu. Isicephu indoda yakwaZulu isendlala sibhekele imbonqa ibhekele hayi lesakho esibhekiswa le ngenzela abakithi nobhoko lutho olufaka isiphandla kashongo lokhu shembe uthi asifaka iphande empokweni. Nebheshe liboshelwe eqolo kashongo ibheshe senkabeni alikho kuleli banda nenkuhla ibheshe elikhulu elingahlelekile ayikho kuleli banda into yakho uzawusonisa bese kuzokonakala ngisho abafana bethu. Uthi uNikodima efika eduswa inkosi uJesu ifica uNikodima udusa abantu. Ubabiza ngamakholwa ithi inkosi uJesu yikho ngithi nje abantu abeyiyame eBhayibhelini bonke abayeka abantu lokhu kuhamba besekugqoka uNazaretha nje ethathwa lapha kweStreet lapha kuMandelaza ufaka abantu seningamaNazaretha ke wozani sambe sebeviviswa benziswa yonke into engekho emthethweni. So ithi inkosi uJesu cha Nikodima ungumfundisi wena. Yikho lapha iBhayibheli ithi befundisi nininika amandla kodwa niyawuzondwa abantu bonke ngenxa yegama lami. Wayisho ukuthi abefundisi kabeme eqinisweni bangesabi lutho ungashaya namadolo. Mubi-ke kakhulu nomfundisi othi mina ngazo sonto abesicuthwana umfundisi bheka lokho umfundisi akufuneki umfundisi onjalo. Inkosi umqalwendlela yavika lapha ivikiswa ziyinsizwa kulelizwe kunofazi abaqanda ikhanda yikho indawo engavikanga kuyo kwakungesona isithothobalo. Ngonjani umfundisi owayindwa nje abese vuma sethothobele njalo usekakelwe khona nisevumile mina ngivume mina ngeke ngivume. Ingakho bengijaha zonke insuku lapha. Hey. Nikodima, ubenzana abantu awupaphathisiwe babanga leyo nto. Uthi hawu wangitshena phambi kwabantu mana kancane ngilinde wahamba wacathama wayikameleni Nikodima wafika wathi ngizwile Nkosi kade uthini kimi. Uthi uJesu wena upaphathisiwe ubaphatha kanjani abantu futhi wena Nikodima uthi ingulube ubenzana abantu awusimfundisi umtshela thalani washawa uvani uthi kanti ufuneka ngenze njani ukuze ngibe ngumfundisi na. Uthi usukhuluma into ephilayo ke manje ingozi ke lengela abantu yile na kungabuzi njengoNikodima. Abantu ababuza uvelasho edusa abantu abaningi ngoba khona abantu abanenhlanhla abalalelwa kakhulu kanti umuntu uqamba amanga ufaka abantu kwelikhuliwe loze ligcwaliswa umuntu kazi lutho. Leli banda lamaNazaretha ngiyaphinda njengoba inkosi uJesu iqwaqwada uNikodima ithi bayeka abantu awupaphathisiwe Nikodima futhi udla ingulube bayeke
Nenze njani uthi hambe uyobhabhadiswa ke ngibuza umbuzo ke. La ebandleni lamaNazaretha sekuvunyiweni ubana amaNazaretha aphathwe umuntu ongabhabhadisiwe. Lale mina ngumfundisi walapha ekhaya. Ngagcotshwa inkosi nansi phambi kwethu. Iyona le ngithumile futhi uthi angiguqe lapha ngikhulume phakathi kwamana ngikhuluma nje ngikhululekile. Ngabusiswa nganethikiti lokubusiswa. Ngathathwe ekubusisweni nganethikiti lokubhabhadiswa. Ase mbiye ngithathwa futhi ngenzwa ngiba umshumayeli ngake ngidlula nasephathini. Ngathathwa lapho ngenzwa ngangumvangeli. Ngathathwa lapho ngazofika kule ndima yami yokugcina engilinde kuyithuna. Ngiphakathi kwamaNazaretha ngikhululekile ngoba ngibhabhadisiwe. Abantu kufuneka bazi ukuthi inkosi uJesu ngesikhathi angabhabhadiswa yayindoda nje. Ilezo zinto kufuneka amaNazaretha siqhenye ngazo. Kunabo bonke abantu abangaswenka abagqoka imjiva emihle kakhulu ngaphe kweyethu. Kodwa uma engabhabhadisiwe akasho lutho lo muntu. Alisho lutho lelo banga. Akho lutho abeyeme kulo lwento yakusasa. Abanali kusasa ngoba babhabhadisiwe. Kuqhamuka uJohane uyamemeza. Uthi ngiyamemeza kukhona engimemeza ngayo njengoba nathi siphambi kwenkosi ngimenyezelwe. Akekho uNkulunkulu ofika ngamenyezelwe. Yikho lokhu ngithi mina ngicela uNkulunkulu asiphe inkonzo yokulalela. Laba abantu abangalaleli ibona abadala uthuthuve emhlabeni umhlaba unjena nje. Uyabona izolo uhulumeni ade ehlutshwa ngumalemo. Umalema uma esedaleke esontweni kukhona abangamboni umalema la esontweni. Ngihamba ngiyamemeza ngiuJohane nithi ukhona ozayo emva kwami kodwa mkhulu kakhulu icathulo zakhe intambo lezi abophe ngathi icathulo ngeke ngiyithinte ngendlela engimesaba ngayo usho uJohane. Iyafika inkosi uJesu ithi Johane eJordani ke manje emfuleni yilokho ngithi akufundwe iBhayibheli. Ithenye inkosikazi engumfundisikazi sihlangana Ulundi. Sihlezi ke nawo lapha endaweni zabefundisi ingumfundisi ithi ba umthetho ake nisize bamaNazaretha ngoba sephucuzekile ake nisize omama bakini phela eBhayibhelini balunguze bangathi bazosishaya. Makhosikazi amaNazaretha uma uthi ukhuluma nje indaba yenkolo ivelithi ngizokushaya mina. Ubuza nje ngoshembe nje ubuza nje ivelithi izokushaya. Ake nisize baba nilungise lapho. Ngathi ngihleka inhlinini ngangihlabekile kodwa enhlizweni yami ngithi lo ukhuluma into ekhona. INazaretha nxa ulibuza alisukusho kumuntu ngenyama nje lithi ngizokushaya alivula isibhalo lithi ushembe nangu la ushembe nangu la ushembe nangu la ushembe nangu kulula ngisho ungalalela inkonzo yoqeqesho nje ulalele kahle njengoba ngikhuluma nje ngithi ubuNazaretha ngoba umuntu obhabhadisiwe busiyambuza lo ubhabhadisiwe wena athi ubusa umbuzo ubhabhadisiwe kanjani hayi mina kwafika umfundisi onenzipho ezinde wangichinza busa uyaqhosha uthi finish sengikwehlule awubhabhadisiwe wena umtshene nje kahle uyiNazaretha ngoba uphelele uNazaretha buyinto ephelele ukuma phambi kwaShembe ukwenza uphelele. Amen. Yithi inkosi uJesu Johane ngibhabhadise. Uthi uJohane cha ngikhulume kabi kubantu ngathi mina uyeza. Ngiyakwesaba
ngeke ngikuthinte inyawo manje wena uthi angikuthinte ekhanda. Uyabona ke inyawo nekhanda into ehlukene kakhulu. Uthi angikuthinte ekhanda. Abanye abantu abazi ukuthi njalo umuntu omkhulu kathintwe ekhanda. Nalokho nje sikhuluma ngesumo nje kwabanye. Abanye abantu abazi ukuthi umuntu omkhulu akumiwa noma ngase sitaladini lapha nihlangana khona ake silungise nalapho noma ngase sitaladini la nihlangana khona mawuhlangana noShembe Msukuma umenze uthi mpo nilinganisane naye thobise lakhe ikhanda alenze nje anganoma babone nabantu ikhanda lakho alisukuma kanje noShembe nigcine senikhuluma sonishana thoba phaquza lapha thani paqu wenze nje thani bakubona abantu ukuthi unenkinga ukhona into obhekene nayo uma ubheka azikho ngakini imamba yikho unje imamba ubhekani nayo ngoba mehlo ahlaba ngiphapathise Johani uthi cha ngeke mina ngithe kubantu ngeke ngikuthinte wena ngikuthinte ekhanda hayi nalapha kade ngisho khona ngeke ngikuthinte usongikhombe ekhanda uthi Johani ngibhabhatise khona kuza ukugcwaliseka ukulunga wayilazi iqiniso uJesu ukuthi ngeke abe lutho nxa engaculiswanga emanzini abe umNazaretha opheleleyo wayesebhajadisa uJesu wavuma wambamba ikhanda wamshonisa phansi kwase kuvuleka izulu kwehlizwi lelo lisilethe lapha ekhaya. Kwenziwani kanti? Lasa lifike izwi livela ezulwini lathi bheka lo ophume emanzini manje uyindoda nami engiyithandayo mina uNkulunkulu mlandeleni. Thina njengoba silapha silandela izwi. Amen. Angifuni ukuyikhuluma indaba eziningi ngithi ubani utheni ubani kunjani ubani unjani ngizama ukuyiqeqesha mina Nazaretha engilapha ekhaya ukuthi cha lapha angifuni nanengi mina angifune emdibo omkhulu inqaba amabhasi awu140,000 azozangitshena ukuthi semangikholwa ke nakho manje awaboni ke ukuthi ngibanengi kangakanani nomuntu obuzayo nje niba ngangithayi ngingedwa ngiyahamba ngingedwa biya ethuneni la ngiyangena ngingedwa ngedwa ethuneni isho njalo ingoma kaShembe ngongena ngingedwa ethuneni lami ngiyobe ngingenabani mnasoni ngiphe isibindi sentombi kaJafetha. Sikholwa kulelo vangeli hayi oqhubeni ngifuna ukukhipha imiqondo yethu sonke lapho oqhubeni abanye abantu lalela woza la buya eduze kwami uShembe akasona ispay wheel lo ophambi kwethu akusona ispay wheel yisondo angazi akusekho umuntu ongena imoto ispay wheel mangikhuluma ngeспay wheel ngikhuluma ngesondo elihlezi la eceleni alenzi lutho lihlezi nje elinye liba nenhlanhla ukuhlala iminyaka iziguge leyo moto lingazange lesebenza lilindele lisondo ukuthi kuphantsheleni bese kumake lizosi akayona leyo nto uShembe ukuthi uzawuhamba lapha mhla usuhlupheke kakhulu ubusuthi ake ngiye ke ngisale sengiya na kuShembe ubani othe uShembe isiphewe uShembe unezinto ezibonwayo uShembe unezinto eziphathekayo esingofakazi bazake ngikuxoxela ngikuhlebele ngiyakwazi ukuhleba ujwayele into yakho enkulu ukuhleba kufika inkosikazi yakwaGumede lapha ekhaya khona la isuka lehluhluwe hamba nomyeni wayo omncane yashonelwa indoda yayo iyiphoyisa basala benebhizinisi seliyawa la kulo nkosikazi
bhizinisi seliyawa kulomyeni omncane bayawa nje kuyaphela hlushwa yini na wahamba bexabene umyeni wakhe behlukana ekhaya awayeka amadoda uxabana namakhosikazi iziphume ngemoto indoda ishiya ixabene nenkosikazi nenkosikazi ngoba saba nemoto iqhoshe ngemoto ihambe ixabene nomyeni wayo behlukana baye emsebenzini baxabene omunye uzofa ngale babe balitholeni ithuba lolungisa ingxabano nengane ungayikhaci iziphume ikhaciwe ithethe isingane emaqedana ushawa uvalo lezi ngane kuyona kashemboza la wena mntanami buya hamba esikolweni kahle uzipolipolisha ikhanda usuyikhanselisha leya nto so phethe izinto ke usezake lo nkosikazi angijwayelene nomyeni wakhe kakhulu izinto lapha afika ngithathe ngumsenkosini usekhumbula hayibo ngifundisa umthetho nazi izinto zalapha ekhaya sezibheda njengoba kunjena nje esontweni ushembe ongqo wena uthi kamtshene imphi ushembe ngesinga ngithi nayi ongqo nang enguye woza uthi ke lona ke ngijabulisa ke uyabona kuma wena ngizolandela wena ngeke ungise ngoba kwaze wena uhlale embhedweni kwangijabulisa woza babeza ngemoto yabenhla beza hayi sazofika lapha ekhaya basefike beyibeka indaba baba nanti lugcina baba nomsebenzi usuphelile cela ubuyisa umsebenzi leli icala engizoliqula lomyeni wami ngilibeka kuwe mthetheleli wezo yezevuma ngizibeka kuwe amthetheleli wezo angizivuma ngizibeka kuwe beka kuwe mthetheleli wezo uze ungikhumbule kule baba yewu ebukhosini bakho ngalezwakala lelo lizwi yemthini ngalithi namhla wena soni ngiyoba nawe eparadise Manazaretha ngithe sisemqanseni uyazi kuvuka izinto lengoma ngeyesona esasibethelwe nenkosi uJesu bebathatha abafana abazimpocelana abayikakile kanti omunye umfana uyihlubuka wena oshike umalema phakathi esontweni ehlupha uJesu uma sebebetheliwe ublame inkosi uJesu uthi sesiphambanweni uthi awubheke baningi abantu abahlaniphile lapha kuze beqa uNkulunkulu uthi awubheke silenga nawe esiphambanweni wathi wena uyinkosi zikhulule esiphambanweni maqedana ukhulule thina ngoba wathi wena uyinkosi usisontisa amana zetakhona bakithi njengoba sihamba nenkosi nje ngephantsi imoto yenkosi ingephansi nje endleleni usungafika uma isiphantshile imoto yenkosi uthi awubheke wathi uyinkosi mina izolo ngibona isimangaliso ngizonixoxela ngibona isimangaliso namanje umzimba wami uyafefezela njengoba ngilapha nje into engiyibona izolo abantu bengena esihogweni bephuma futhi same time abantu khona abantu abanenhlanhla kaNkulunkulu ongeke babalele kabi bengadalelwe ububi uthi lo mfana wathi uyinkosi zikhulule esiphambanweni ukhulule thina kwacasuka inhlasuthe ngapha yathi hey lalela
uthini enkosini wena ivela lapho lengoma yenhlanhla esone sasilenge emthini kwezwakale izwi emthini wokudelwa lithi namhla wena soni ngiyoba nawe eParadise uthi lona ngizivuma ngizibeka kuizono zami imthetheleli wezone uzungikhumbule enkosi ebukhosini bakho lilaphi ivangeli umthetho wami uthi ke lo nkosikazi ke Nkosi ngizivuma ngiyibeka kuwe ngaxabana nomyeni wami leso sililo kasipheli njalo ngigobhoza inyembezi ngishawa yicala ukuthi umyeni wami wahamba sixabene angizokusho ukuthi inkosi yathina kuyona indaba yami yayisimeluleke inkosi hamba wenze lokho hamba wenze lokho hamba wenze lokho wathi kuphuma lo nkosikazi wayikhala isililo sokugcina phathe hawu mthetho nganyawo ithola phi lento uNkulunkulu wami ingathabe sesisekhaya wayephuthuma efike ekhaya wena myeni wami omncane wathi nami kuthiwe imoto ngizawuyithola ibhizinisi lami lizobuya ngathi mina phuthumani ningaze nemani ndawo ningangeni ngisho kulezi into kuphuza kuzamatiye hambali nongena emakhaya fike nithandaze bese nenza lento hey abantu bayamazi ushembe labesithi thina kabakholwa bamazi ushembe laba bathi sithi thina abakholwa kodwa eBhayibhelini lapha ngilunguza khona lapha yakungithi uMathewu bani lona Mathewu 5 kuthi babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo uyabona iBhayibheli selilahla mina ngimhlophe ngengubo manje ayibuka buka leyo verse ikhona lapha ezansi babusisiwe uzayithola impela kangumzona amacebo babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngoba bambona uThixo lisho njalo umbuzo uthi hawu kanti akubusisiwe abagqoka ingubo emhlophe bona bambona uThixo lithini manje konakela uma ungakafiki sengizawudlula babusisiwe abamnene hamba ngoba ulidla ifanezwe hamba babusisiwe abalembele bomele ukulunga ngoba usutha yebo babusisiwe abanesihawu ngoba bahawukelwa babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo ngoba umbona uthi ibambe lapho baba babusisiwe abantu abamhlophe ngenhliziyo ingathi bangade befika besikhokhela lapha ekhaya thina amaNazaretha ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona into esihlaselayo uma laba bantu abazushembe ngaphezulu kwethu bephela laba bangaphandle ngeke kusalunga ngoba yibona abamazi kakhulu ushembe kunathi manje wayesehamba lo nkosikazi efike zenza izinto zakhe kwawumqondela saphela isililo semhlanga emihle esekamelweni waphela uthi kwaphela ngalelo langa uthi ngafike ngachela ngalamanzi ngafike ngawaphuza waphuma ke lapha ekhaya evele sewankunya ewaphuza uthi ngafike ngachela uthi ngalala ubuthongo engangasabazi selokhu ahamba umyeni wami kwaze kwenziwa imisebenzi yakhe lo ngakhala isililo mina njalo uthi kuphelile leminyaka ngigobhoza inyembezi kuye kwaphela kwathi nya uzawuyizwa indaba ngiyathi ngizwa sebe ngishayela ucingo hayi siyacela futhi siphuthumise kuyaphuthuma yini na hayi indaba enkulu ibhizinisi libuyile sithenga imoto entsha ceke le moto sifuna singakahlali kuyo kuyongena umnikazi wayo phakathi esicele kuye khona abantu abanenhlanhla abakwazi ukubona uNkulunkulu nje aphelele umuntu aphelele ngizizwe ngiba wiki ngathi mina uthi uNkulunkulu ngimazi njengalaba bantu yini laba bantu imali banayo laba bantu baphume ezindlini kukhona abantu abahlale endlini ongathi uma ethi umuntu thani usezulwini lapha ungikhonze umkhonze umbuzo wami uthi yini baphume endlini ezinhle kangaka azofuna ushembe lapha ehlathini sehlathini lapha afike simguqise eyibini ingathi kuhlula amaNazaretha uhamba nganyalo lapha ekhaya khona zicukuthwane la samotorizeka amaNazaretha ubone lihambe ligcwaneka iNazaretha lithi bonto awuhambeki unkanimalanga selizelana inzipho ezibomvu kodwa laba bantu abamhlophe ngenhliziyo bangena lapha bazofuna ishembe
usho njalo umfundisi uPlaatji benoDlamini wasesikhawini bekhathiwe eksene ebuhleni enkonzweni ithi inyanga ezilo ngifuna ukuzwa ukuthi bazo yayisi bekhatha bavele emabandleni bobabili wathi esukuma umfundisi kodwa ade ndihamba ndizula ndifuna ushembe bayibamba nomfundisi uDlamini kwathula embhobheni lena bathi bese emabandleni abo bezula beshaya intingilizi bedlaya insika kabefuna ushembe sebeze bamthola nangu babefika sengithinta Mkhize unegugu lami uMkhize lapha emotweni Mkhize hleba siyahleba sinomkhize hleba usehleba umkhize hayi manje cha ikhona la khona umkhize umuntu angashekelela yebo shekelela abantu kunabantu lapha abaphuthumayo beza nendaba enkulu ngose ngithi hayi sishekelele nakho lapha base befika abantu nemoto yabo enkulu enhle isambozwe ngamakhathoni abaqaqile kumbulwe nje isihlalo lesahlezi kuza kwazi ukushayela bafike bathi baba silethe na imoto kade sizoyiceliso lo ngamangala nami ithi inkosi le moto nina kade nginani kuthanda senithola imoto bathi sithola imoto yinqa yakho sesithela imoto thina ngenxa yakho nansi sicela uyiphathe ngena kuyo imoto yakho ngena phakathi uNkulunkulu onjani lo nokheshe bake ngikhuluma indaba empumputhe neyishoshe ezephuca ama-wheelchair isitolo esaziyo kude leso thina siyasathina evangelini awukwazi ukusilutha kalula Amazulu abafana bamaNazaretha kalula nje ubenze impumputhe. Inkosi uJesu ivuza impumputhe ayihamba nabefundisi lapha eJerikho. Ifica impumputhe ayibone emehlweni baba uMagethi. Ithi impumputhe izokhala igubhu bongani uJawu. Wonke lokho amanase afuneka kwazi. Ngokuba yelungile kwaIsrayeli khala khona le isigubhu. Ithi impumputhe ngowani lomsindo enguzwa akayibona emehlweni. Bathi laba ababonayo thula uyeke umsindo uba ngumsindo wena kanti inkosi yezwa ithi inkosi hayi myekeni lona ngwami wena mpumputhu ufuna ngikwenzeleni impumputhu yayisithola ithuba uba kwakuyimina ngangiyofuna imoto eziningi ithi impumputhu mhlawumbe ngiyofuna nesikhundla ithi impumputhu angifuni lutho kunye ngufunayo ithi uJesu ndodana kaDavida ngihawukele imemezo uJesu yamqonda ayisho ukuthi indodana kaNkulunkulu uJesu ndodana kaDavida ngihawukele nanti ithuba livuleka ufuna ngikwenzeleni njengoba ungithopha kangaka ukuthi ngiyindodana kaDavida na uthi cha ngifuna ukubona emehlweni mina kangiboni uthi usuyabona khona manje bona iyabona impumputhu igijima itsheni umhlaba wonke ithi simfumene laba bantu abasuka lapha ekhaya uyazi ukuthi batshena izwe lonke uthi ke sengishayela ucingo lonkosikazi wakho uthathe ngitshela umvangeli uzobani bani ukhona odukile wangena ngale uyazi ke wenti kuphi ngale uthi ngimbonile ngamtshena emehlweni ngathi kodwa wehlukaniswa yini nomthetho umthetho uphethu uthi awungangikwethemba zobani bani mngasingabe wabiza amagama abantu lapha einkonzweni zobani bani ushunyezwa umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe uthi ngimbonile uNkulunkulu wehlukaniswa yini ungayi lapha na uthi umshayo washaya isidididi lona uthi hayi phela yilokhu nalokhu kukhona abantu abalibele ukuthi yilokhu nalokhu silinde thina itasingasho silinde inkantolo lo lindi inkantolo sezobuya eze kwispeywil khona umbuzo nje angazi noma uyahlaba noma unjani kwabanye abantu umbuzo uthi
kuyenzeka yini befundisi bami, kuyenzeka yini bomama uthanda abantu babe babili, ulinde ubani afeyile lo bese uma ubuyela full time kulo? Uthando olupheleleyo yini lolo? Lolu thando olubuyisa ngoba usuhluphekile bema ungazi ukuthi ngiyindoda yakho oluphelele. Lezo zinto ifuna ukubuza obala zingakhokhotshiswa ngoba lezi zinto ezikhokhobayo evangelini yikho lizoxeka. Uyafika umuntu anisethembani ngoba ubuyiswe isidumo nje kodwa akekho yena unqotshwe ivoti. Kufika esinye isikhulu khona la ekhaya phela lo buhole sikubo sokukhiqizile, angikwazi noma uyabona ni noma kawuboni kodwa sokukhiqiziwe lapha ekhaya sokunezinto eziphathekayo ofika uyibambe ngesandla ezinobufakazi obuyisinkonkothwane ezenzeke mini thalali. Angabi nakho kwenzeke ebusuku mina lapha, angakuboni, angijwayeleke nokuhamba ebusuku. Futhi kangifanelani nobusuku. Kuthiwa babamnyama abantu abasebenza indaba zasebusuku. Nyenzo sho njalo ukuthi ukhetha indoda emnyama, uthi nangu umuntu uhamba ebusuku. Iyafika lapha lensizwa inhle inkulu, isikhundla sawo sikhulu, ihlale endlini ezinhle ezinophephela abakhulu ongathi nje noma ihambela kule isingeni lezulwini. Yafika ngihluphekile. Hawu uhlushwe yini isikhulu wena umkhulu kangaka? Cha, angisafuni uba lesi sikhundla engikuso. Indaba lapha ikhona. Awusafuni uba lesi sikhundla? Cha, ngisasifuni lesi sikhundla. Yini indaba? Hayi senganele kuso. Sengifuna ukuye ekugcineni ezikhundleni zokugcina. Nemali incane lena ngifuna enkulu imali yokugcina, ngifuna ukuye emalini yokugcina ngihambe emhlabeni ngithola imali yokugcina. Khona imali yokugcina emhlabeni. Njengoba thina sikhongozela lena nje ulo upoint lesikulanda lapha 1100 ubonge ulokhu ushaya futhi kwamnandi. Abazi laba nokuthi yini lokho esikhuluma ngakho thina kodwa siyacononisela khona lapho uthola unikela khona lapho. Lo upoint uzala into ezinkulu. Ukhipha khona apha nengane uyilungise khona apha naNkulunkulu usekhona lokho. Ngeke usibone ukuthi sisele kakhulu emuva thina. Cha, siyavela lapha uvela khona abanye abantu. Uthi ngifuna isikhundla esiphezulu nemali yakhona. Manje pho ngize uNkulunkulu ngizofuna sona. Kwathi icosolo le kukhona abantu ababona ukuthi sinoNkulunkulu hayi amaNazaretha. Liphinde wenkosana lelo vesi ngoba akushiwo ngithi ngibamba itoho lapha nginika umsebenzi kaNkulunkulu kwathiwa ngingawoni. Manje angikho-ke etohweni, angixhamazeli, ngithanda ukuthi lento uNkulunkulu mayithanda yenzeke kahle uNkulunkulu wami ize ifinyelele endaweni yayo. Leliya vesi uma siliyeka uvesi bando onguMathewu, babusisiwe abantu abamhlophe ngenhliziyo ngibathanda ngoba yibona abashumayeza ngoshembe uthi uNkulunkulu. Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo. Babusisiwe eMaNazaretha abamhlophe ngenhliziyo. Ngokuba bayakubona uThixo. Bamba ngoba bona bayambona uThixo ushembe. Ngizokutshela njalo imangaliso. Kwakukhona la egcekeni lapha nje khona la. La selithi izulu la kheme selilethe inkosi yayisiphamisa ikhanda ngoba wayesebikiwe lesikhulu yayisiphamisa ikhanda ithi yayisithi kimi ngomuntu mfakeni lapha eParliament. iParliament lapha ekhaya nakhe lapha nakulanga.
asimthatha siyomfaka khona ayaqhamazela inkosi yaqeda umsebenzi ewenza lesiyobheka nathi isikhulu lapha khona sizawukhuluma kahle sibokuvamisa futhi isikhuluma sifika sizoyibika inkinga zazo kushembe private sisinika ithuba kakwazi ukubika umuntu omkhulu enkosini nxa kunemxhantela eminingi umuntu omkhulu mayifike efuna ukubonisha emnika ithuba abike yonke khona izinto angeke azisho zakwakhe eziphakathi egcekeni angeke azisho ngoba uphethe wena usucabanga mina njengoba ngumfundisi manje obika indaba yami kushembe sofuna kube khona mina eduze ngizobika kanjani ukuthi kuneyintwala kwami endlini wayesafika laphana eseyibeka indaba yakhe cha Nkosi ngibizwa ngumuntu omkhulu ebukhulwini bami sengifuna ukuba mkhulu mo ngifuna isikhundla sokugcina nemali yokugcina ngayibona inkosi iqhathanisa izandla ithi hawu konje isikhundla esikhulu manje umhlonisi ufuna ukwenza wayesethi ngifuna ukuhamba ngiye le Cape Town manje sengifuna ukuya phezulu ngiyothola imali enkulu nesikhundla esikhulu ngiyobuye nginitsheni ubani lo ngithe ngiyoqondana nalabo abathanda ukuhleba yayisithi inkosi cha sesiyakunika isikhundla esikhulu nemali enkulu amen ayike kwathuleka izolo kuseduze kakhulu angazi yiphi inyanga nje khona lapha ekhaya khona lapha nje njengoba lokhu sisizinsile nje khona lapha ekhaya ngiyathi nithi kuthangi ngibasathe yile ngibona ephepheni ngiboneni manje nangu lo muntu osele Cape lapha ekhona amen uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu okufihlwa uNkulunkulu othi kubizwe amanko yikho mina ngithi hayi mina ngedwa niba ngaki hayi ngingedwa benguthi phisa nawe musibona kudlala abantu bebuthi niba ngaki uzokwenzani mountain bangaki ningedwa mafuna ukungibona isibangaki hambiye kwa ekhaya lelo kuze labe kuhlanganiswa khona ingane ekhaya nyakwajani hambe uyongibona khona isibangaki mafuna ukungibona isibangaki hamba lapha esikhawini evunisitha ephezitha lapha bekunomshado khona umfana walapha ekhaya ufika ungibone khona isibangaki khona uzotshela mina le nyaka lebimbozi umuzi wasebhekizitha kuthule kuthembo uze lokhu ukhala imfisho le pa kuvaleka amandlebe lapha lento uzothini ngayo impili lento kusho ukuthi awuyazi into empili wena hamba uye kwaNongoma uyafika olundi ngoba ngiyabona uhambi fika ume lapha emgwaqeni ubuka ukuthi le nyaka ethi ngiyani kubili lokho inganzi incwadi ebhaliwe thina asidinge kubatshazwa uwe isibabazayo incwadi yethu amen abantu bafunani kwabanye abantu ngiyakwesaba mina nokuzenza ngcono indoda yakwasithole mina ngayibona eNewcastle ngayibona eyayiphethe ibutho lezinsizwa kanti kunoNkulunkulu emqondweni wayo ezayivalelwa ngaphakathi zilinde ukuqashwa ngokusemthethweni kuthiwa zinikezwa iphalishi ngaphambi zayisuka kude kwaNongoma amahlaba yonke izwe leli bese zifakwa ngaphakathi zilinde ukuqashwa zingene lapha efemini ngokusemthethweni kunomlungu wakhona kwakuthiwa Mangothobaba lensizwa ke iyabaza abantu ngoba uma uphambi kwabantu abantu uyabazi
uyababuka namhlanje beqala uganga uyababuka kanti yabona lensithi khona abashekelela abanye abazenza ngcono bafuna uqashwa ukuqala bengabambi ukulandela ulayini lo ongenwa ngawo lapha ngaphakathi isithi ekuseni ngolunye usuku seyiphelele insizwa sezikhona ngaphakathi lapha ecekeni isithi ayikhuluma imvala amakhala woza kapha loDodo ufuna ukuthuba woza lapho loDodo ufuna ukuthuba ayibizi igama lomuntu iqapheleni lezo zinto nakuwe ukubheke hey woza lelo babe mesaba usithole hey ithe woza lelo loDodo ufuna ukuthuma kuyaphuthuma yayisiphuma insizwa kwasibiya yayisiphuma insizwa kwasibiya igama lawo Sofasini yayisiphuma qekelele ithe uma iphakathi nendawo wayesethi oh yima khona lapho uwena ongcono kunabo bonke laba bantu kungcono wena utshene ubani kade ngimfuna lo muntu ongihlupha lapha kulaba bantu wena engikufunayo Malema waya kumalema Basobhani uMalema yena umuntu esekamemeza ke lapha ke Basobhani uManazaletha sibhasope uMalema yayisithethobela wayihakaza ngomlilo usitholele insizwa yema yathoda selihleka ibutho lahleka laze laqwaqwaza kwa wathothobala uSibiya yaphela inkani uthe wayesemsho wathi wakhohlisa unyoko washo yonke into embi wayisho wayitshena umama wakhe ukuthi ungcono wena washo wathi ngokukhipha ngesango manje Hlehla uye ngale emva kwabantu waqala ukuyozwa ukuyobamba iqueue ngemuva kwabantu egcineni ukhola kwethu ke lapha kumnazatha kuyidwale libushelelezi kuyabehlula abanenge ithi ingoma uyathanda yini ukusilandela woqala uthenga isibindi ngoba lapha ekhaya uthi umshumayeli bamazi labadala umshumayeli lo umshumayeli lo mpunga wakwamaphumulo ukumede wengamankapolo ngamehlo mayisephethe inkonzo uthi lapha ekhaya ushibilika izulu linganile esho phakathi komza sekuphakameni sasithi thina sikhula sithi usho udaka noma umincika udaka uma ungapha ushibilika linganti ukhuluma olunye ulimi ayikafikike lensizwa ke uzobonga enkosini kodwa ngithe ngizawuhleba nawe ngiphakathi na inkonzo ngibona isimangaliso mina izolo khona abantu abanenhlanhla awuyibo bonke abantu ababi ngokungako abafanele ukuba bayisihogweni kukhona abantu ababi ngenxa yokweduswa abanawo unembeza lapha eThekwini kukhona le ndawo ehloniphekile eside siya kuyo enabameli abakhulu balapha esontweni kunendawo ke elapha isingilize enhle kule section lapho angena khona kumukeleke bonke abantu behlule khona singena lapha nje thina zonke lesi sikhathi sibongena la kunomuntu osikholodayo lapha kakhulu aqoloda bhekise enkosini thina kasimnakile kanti inkosi kudala mnothisa lo muntu izolo uma ngithi uhleba kwenza hayibo iphunga limnandi khona leduze limnandi leduze iphunga na ngilapha mina city hall ukubefundisi emkhosini kaHulumeni
kuzagujwa lezi zinto lezi lomkhosi omkhulu kaweziwe namakhosikazi kufuneka befundisike baye kusesimenywa ke siyakhona sengithola lo mwena ho hayibo iphunga lemnandi likhona leduze kwami sengisheshe ngivalile isalpa sengiqeda sengithinta into kubafana ngithinte ngathi hayi phuthuma kukahle kodwa sesiyahamba ngigijime ngejubane ngigijime ngiyafika lapha hawu na inkosi iphuma isanda kumanje mangithi ukufika nje ngifulathele ke mina le ndawo ke ngenze nje ngibhekele empumalanga inkosi ibheke entshonalanga ibisithi emva kwakho yababona laba bantu bakho abakhuluma ngathi ngithuke intamo kodwa ngingayishengisa ukuthi ngithuke indoda akayithuki ukuthi akwenziwa lokho umuntu mayindoda ngithiphisa njalo laba bangamadoda abasezoba amadoda akulokothwa uthi akulokothwa uthuka uqinisa oba noma ifi indoda ithi ungena umkhonto abafuneka abantu abethukayo lapha ekhaya ngase ngithi intamo kancane ngitshengisa ungethuka unabantu abakhulumayo lapha abakhuluma ngathi futhi bagokoza inkosi sithi simbalwa lapho ukhona umvangelo ucebekhulu bengibafice benenkosi nomunye umhlonishe ngeze ukumsho fice la kodwa ucebekhulu umvangeli besinaye lapha hawu bese ngithi mina mvangeli kwenzakalani athi umvangeli hayi omunye laba bantu ngiyamazi mina ubani na hayi uyi-security kazo bani leyana hawu ungale ngabantu bangale mangithi ngale ngisho ngale hoyi siyabona lapha thini ukuthi sikhuluma nje la ezulwini akusekho kahle ukhona into ebonala ngithe ngibona amanazathi akwakusuka umlilo engingakaze namanje amathamba amavevezela ngento engiyibona izolo bengingazi ukuthi ngawuphahluka ngikhulume lapha kodwa ngoba ngilanda into eyodwa phakathi ngilanda ubuNkulunkulu ikhonto engifuna phakathi kulento ngithe ngishaba uvalo olukhulu isikhwama mina ngisenqake emoyeni lapha kuthiwe nje bambala wena ngavele ngibambala isilokhu kwakudlula umlilo ubheka le kanti usonolo bona angikwazi ufike kwenzeka lapha hayibo kahleni angilandele lapha ngiphuthume ngokukhulu ukufika lapha nangifica kuvutha umlilo lapha longakazi wabona abantu sebefile sokuyileli bheka nje ukubona nje sokuyileli baba ngithi mina nenzani umthethweni nenzani nizifaka sokweni nibuka ningenwe yini mthi hayi mfundisi singenze njani seningumfundisi mina manje nenzani sasuke isilwane sihamba manazaletha sasuka sihamba iyeza inkosi nayikhothi imbenge yomile usho umnikazi wesonto ushiya umyalezo kubantu acabanga ukuthi bayezwa kanti abantu kabezwa manazaletha ngithe mina ngicela inkonzo yokulalela ngoba umuntu olalelayo umuhle kakhulu usiza abantu ngoba walalela iyeza inkosi bengixwayisa wena njalo ngengathi asibhasobhe thina nje sonke asibhasobhe thina sonke sibhasobhe umlilo leyane ngubonile mina izolo ngase ngubonela thina sonke unenhlanhla umuntu ongeyohafuzwa lo mlilo kwake kwathi siphekwe entaba enhlangano ngo-1960 kuphuma inkonzo yasekuseni yasemini lapha inkosi ithula ithe du kade unesikhathi apha ekhaya kekuthuleke kutheke nje du abantu babelapha nabefundisi kuthuleke nje kutheke nje du kwakuphekwe intaba enhla kwathi nje cwaka
kwase kuza abantwana benkosi beza beze bashaya ulayini bodwa bese befike behlala ulayini wabo la kwase uqhamuka indoda engayigcina ngalelo langa kuze bena namhlanje akangiyazi noma le ndoda yasho napha yayisiqhamuka idwanguzelwa ingqondo hayi ingqondo yokugula izitshena ukuthi yazi bengithe mina unobungozi umuntu othi uyazi ngoba kazi ukuthi akazi yayisiqhamuka le ndoda izijwayezile isiyazi ijwayeza yayishinqamlala phakathi kwenkosi nabantwana benkosi yathanda ukuyodlula ngasenkosi ngabona ngesandla esihle sayibamba lapha ngomNazaretha kanje wathi umNazaretha qowe yayawushona le lokho yashona ngalelo langa ngizange mke ngiyibhekile hayi mina bengasithothobale kuhle ukuthothobala shayithithi ubizwe ngesilima shayithithi ungazethuka usuthe hi ngase ngiya kulabo bantu sengiya kubo madoda ngiyanibona nisenkingeni nisengxakini manje baveva ngiyasola kukhona abakwenzile lapha emabhulukweni inhliziyo yami iphelele kulokho ngoba kubaleke wonke umuntu okhona oseduze kwabo basala bodwa ithi iBhayibheli wo kuwena ophanga lifunde lapho usekhona lwathi ngalelo ngumfundi wo kuwena ophangayo ungaphangiwe wo kuwena ophangayo ube ungaphangiwe wena wena okhohlisa bengakukhohlisile bengifuna lelo vesi wena okhohlisa abantu ngoba lesa sidumo sisuswe ukuthi lo kade empongoloza ehlakaniphile ubekhohlisa abantu abebekade beyisixuku lapha laba bantu bahlakazeke njengazi ukuthi ngani wasala yedwa bababili laba bantu ade bekhohlisa babalekile ngikhuluma ngokhesha athi ngubona izolo mina ngiyangesabe angazi umuntu angenze njani uyabona insukwana zethu sezizinhlela ukuthi uma sithi sithe uNkulunkulu afika semukela ngazi befundisi singayifihlaphi ngathi umuntu angeke angazi singenza liphi nje isu angikwazi kodwa noma kufika kimi ngedwa yini mina ingathi songake kube nosuku kanti kubuhlungu lokuhlala wedwa futhi ayikho into embi njengokuhlala wedwa sesejwayele ixuku kakhulu zethu kodwa ingathi isikhathi umuntu akuso ngoba ngibona ngathi kithi ukukhonza kwethu lokho esikukho kuyifinele manje songogcina sifike sinegcineni ngeke kube lula ngikhohlisa ukuthi kukhona obunye futhi ibhantshi engabuye lishintshele phe kwami ngisekhona angikholwa ukuthi uNkulunkulu angipha udanki onjalo angikholwa kodwa ngathi inkolo esikuyona nokukhonza kwethu esikukho lokhu nje kulezi insuku akumnandi kugilisa imangaliso siyabonga abafana enisemva kwethu siyabonga ingane zikaNkulunkulu ingane kaShembe inhlonipho ekhona Nkosi yamakhosi la esontweni yehlula ukwenza amen futhi khona kulezi insuku nje inkosi isizile yasibekela ungathi githi ungathi ngoba thina siyabaza abantu bephethwe thina siyakwazi ukuphathwa yithi laba ebesiphethwe kumenyezwa kuthe wozenhle sothi uzwe ushiphalisha ulihla uliyeke phansi kwaze kwafika isikhathi lapha kuthiwa kithi soka bando uyini wena usho kithi thina bese simthoco nje nemjiva lena uboni ngisho hamba umfundi bekumphuphe ubona wena ungomnye umfundi usithi hayi khona indaba iphelile la Ngiqinisele umama intombi yakwaNkosi bese sihamba nesithocoza thoco usukhonela ukuthi inkosi uMarishoni lengakafi uMarishoni lengakafi inkwake kwathi ngiphethe inkonzo mina lapha
kodwa laba abezayo abashumayela emva kwethu nabavangeli nabefundisi abasazoqala ukufundisi ngibacelela kushembe isibindi nokubekezela nifunde phambili ukuthi uma ungumfundisi uhlohlolozo kubekezelwa kanjani ungayithathi indukulwe ungayithathi funa indaba yakho la bamba iBhayibheli ulibambe kanti buso ufuna indaba yakho ekuseni nantambama ubuze uNkulunkulu uma ungazi ukuthi kwenziwa njani bothi bheka kimi ubhekile ulibambe uthi uthandaze shembe nivulele lapho ungikhokhele khokhelwe ingcele wenze njani kimi buso uthi bheqe uzothi uNkulunkulu ngqo khokheli woyingcwele wala ngikhokhele yami mkhokheli oyingcwele wengcwele ngikhokhele emadlelweni aluhlaza awusindeke umoya moya wami emadlelweni aluhlaza awusindeke kuyinto kuyikhokhela labo basazawufika ekhundleni abafike sebevuthiwe ungadumali ungadunyazwa lutho uma uphambi kwaShembe wobheka uShembe uthi uShembe yena utheni abantu bathile uthi umpostoli Paul ekakwa ngamadoda kwaIsrayeli uthi madoda abazalwa namadoda kwaIsrayeli ngilalele nina ngilalele bani uThixo nabantu na thina yakusihlasela lapha ekhaya ukuthi uShembe utheni uShembe wena fika nento zakho zonke kunje bese ngithi mina uShembe yena utheni tofuneka mina ngisuke ngiye kuShembe ngisho ukubhabhatisa ngeke ngiye ngiyobhabhatisa ngitshena nguwe kufuneka mina uma ufika uthi baba hambe uyobhabhatisa bese ngiyakubaba baba ngizwa uzobanibani ethi inkosi ithi angiyobhabhatisa ithi inkosi kunjalo ngithi hambe uyobhabhatisa ngilandeni nangilandiswi ithi inkosi uJesu lapho ngezantsi athi ufuna khona ningenze lutho ngaphandle kwami Nkosi yamakhosi baba bengithunyiwe Nkosi umsebenzi wasezulwini engithe nxa ngikhuluma phambi kwamakholwa ngase ngiwatshena ukuthi angibambe lona itoho sebenza umsebenzi wemihla ngemihla la ngilindele khona insuku zami zokuthi mhla ngihambe ezweni fike kubuzwe lokhu nalamadolo engiguqe ngawo manazaretha ingcwele kufike kubuzwe lokhu kubhalwe igama lami encwadini yokuphila uNkulunkulu kaBaba owabona ubaba wamkhetha ubaba ngiyacela ukuthi angikhumbule Nkosi angivikele ezithene ezibonwayo nezingabonwa ngiyabonga esihlalweni sobukhosi ngibuyisela esihlalweni umsebenzi kaNkulunkulu Baba